eno niyo program yaitekererezi Julius Marita hamu na Bad Dog bulinkani nyenda kukaguza embuzi yaba kagichole mu kyakayenga oh yende bisinskaye banzo ngambiro kaba mu kyakayenga tugambire rero ngamazire ate kama history kanyi na boyfriend isomero mtu yenda gachonka wa mazirira kusoma ali mtu mukurukuru na kusinga kilasi nkazi amazire kusoma senior 4 senior 6 akamazire kusoma we atakusoma atakyasoma nangwanaga gayo gali mu kyotara nangwanaga nanyenda hati twakora program kuruki ora ruga mpepa yawe kusembayo ora birenka omuka ai yesu ne binyateire ngira nta bimanyi nyateraga kulekizane nitera muga kulobizane bingi akora byona nyoka kora art nkakora art Arabic na Islam subject zikakalizonka zonka so ata ubumara anti ulwip bakanwa kiazitu inotera utakadeni batu byao batempapura mama Uyimansa wakora ukabano ukora papa ne wesunge kiyoma. Ngira ne binyateire kusanga banyateire kiyoma. Batu nkagira bekikwe unirizo jike atiteta hamo mwenda. Iwe. Obani ha hembuzi rutakufoka rwavulikira. Nolinda ekakuruma. Ekire kikenyine bo mara pepe. Noruga onogena ne bakutandikaho. Bikakuruma. Kibe kumpabuza. Ndobazo linde ngambira. Ndeka. Era otinja ko bibaza. Abuwa gadi. Ndere tinja ko bibaza. Abantu no nibamanyo babirumo batibirumo. By the way kwegomba na nyoku yoma na abandi embuzi. Mwana yo kibi deadly. Bulikiro. How it feels. Bulikiro omwisiko bakusa kulemeraho. Bulikiro kado jike the guy was old some old. Haninya mu marahoki. Obusingi aina kuterere simu nyina kwikala ni msinike ataina guro SMS obwango biro nganyina akabirite aina guro SMS obwango kwikala na textinga gawa olide biki iwe hati bulikai no genda no amanye tkozesa SMS bisatu ede Ijuka by the ina nanka na smartphones chaka chakire muno ogimanyire nakusindikira buno bumotoka akamotoka obuteirwa obwe simu aroho you I wish this guy would pick you right now nyamugamba ga holi haihi nkuruba town de motoka tinkwenda but seriously na nyonkwendeze ku experience ngamu that ongere umuntu bamuhembo umuntu kumuhembuzi how does it feel abata like the best feeling by the way umuntu mwenda muno nisane nduma baitu bagamba ngo bobano kyabikorекire kenyine birumu mazim atokule atike kinu nikyo buli nyabaini mbagamba abakazi twabukana ari omukazi kubali vagina takabya magana musaija wena no mubyamaho na taijaki musai chonka takabya magana habwaki kutako na musaija wena atakyo nikie kikaguzo abantu abali mu view yaitu baina kigarukamu kandi haroho mukazi tikuli ku muhando linga it's just enkura yaye nature yaye hanso kwa kuzirata then haroho ndo wo kubyama nawe the moment okwana kyatahamot no urali yo force ya man okay mpaka naijaki omusai aba bakazi aito atakuja musai abatagini bagamba no kuvuga bagano kuvuga egali kuchwa virginity lekate ngikusobona nyikire kyo nkakitolereza okya ege kite kyo nkakitolereza oni mpaka nisaga but it's normal arom kazi wo kubyama nawe ali virgin atakabya magana musajja wenu betu nataijaki musai chonka ali virgin akuba yagiye chwire nebyara tiki soboka kandi nyabakazi muho badogo kabanza ndi kubyama no mukazi Bad Dog araka isikika ya ile mbuzi kakamfukerekizi batauna kara wa Bad Dog akusana yatandikira alikali kasigazi alina primary Bad Dog kaba mutoka badi primary okabitandika mutakainga nkabitanka ndi muto ndi muto ndi primary nyamugenda nimwesereka mu kakopo mtuzane byamanya dadi na mami buju ani best tusango mutiba gutemera kyaro ntuzanira gamanya twesereke bikebe chonka banaka babeta babaki guruned yanga guruned iwe mbuzo kagiya odi ana Julius atugambe Julius tell us your experience but me surprising ide
no but amazima genyini nkanza kubyama no mwisiki ndi muvaka ya senior 6 surprisingly kandi no mwisiki ogu bamwetaga mulekere kitendo namba Hadija kandi baramumanya bamwetaga Hadija actually baba Hadija tukutubire obayire embuzi no wakababimanyire niwe yakwire embuzi niwe kafuru niwe ya ngosto nanyoni iyo leader okangaye actually we Hadija akababimanyire actually oba recently abayire no mani okuba Saudi yarugayo no nyanyanko ine no kunkwana ndikasigazi cut of course very handsome ekintu kino bokibazawe it can relate with your relationship status omanyisa azino nibogira okwaka kokwenda muna bakazi abokuba tabende kara anti nicho kure kizibu kyaki enkyo sasa omaraya bubone but just kure tukabihuwa abokuba tukabitandika ka hati azino tindika ukana kunenya kisaburaza kuhana kisana mwana babataza ine tapo atarabire mu ante kikura mulingo nyakuzire mu environment nyakulire ati 6 arabire myaka ngoma zire 6 6 myaka nyingi abo iwe icyo inakumanya 2017 ndiwe nyarugira campus 2017 emyaka irabiro but actually vaka ya senior 6 it was 2013 my baby bindozere hamyaka egyo kisana no mwana inyo nakubasinga obukuru mata nkusinga emyaka 2013 okaba mkyaka inga S3 2013 nikaba ni mara senior 6 olikaze ine king 2024 ningenda university nyono burano nshinga tosakunguruka emyaka egi obulira kusinga ati nyowe no ati iwo li muto wa figo and yet nyondi mu sizes aba figo kana nafiga kunsinga emyaka ebiri ne unkugacho sakunsinga emyaka kwinguru egi ne uli mwana muto iro kwekuza bwokuza so mbayinimba nyumiza bete emyaka kamutagibaza mukoza bakukiza oine emyaka nga Julius Julius oine emyaka nga nyine emyaka 3 okusoka gitekereza 3 no niyo atifiga kukira obukuru actually nja kuhikya 3 kikumanyisa ona 28 okunkiza gumu so ati mbayinimba gamba story ya Hadija oina 1992 nanyonyi ne myaka 3 lero no giyankayo nkuzire bantu bamuja munyi hazi gati Hadija atandika kunkwana atandika kunkwana aikara ntukora appointment aho nimbitina migambo wajja ku banioni obonu batugambaga omusiki baba bimanyire munaba najja kuokya ero kadi wewe ati kiro kibo angamba musendekereze obusumye bunyayikaraga nyayikaragira businso omuka wona ikara side za kaliabuhiro okwo ati kiro kimu angamba musendekereze kiro sahe mwa omukayirizi twejja twegitikaniza mukazima aha bikataba utaba nanyomisa nanyowe ni experience ngire bintu ebye kale biri bikaba byo bitebyo kuzana tap ebintu ebyo byenyini nanyo kubikora ebyenyini akaba muisike nasoma kitara ati nyowe obuirobo ndi mugezi muno kionka ntakakoraga bikora mu bukuru ntakabikoraga biri byabana bate bitwakoraga hati kubikolera kimu na nyonka bikora tukaruga mu nsene nyasendekerezo mu isi bine bakwata nsene na matara anto twabaga ebiro byokusoma byo ire mu nsene twakoraga ite tukakura tuli bapambane nyona figogo ntugendaga ari umusajja akaba arugire masakogo halesero butara no yabandize buleta bamwetaga sebata ntukoraga mu nsene tufune sente nosanga myaka egyo nyine mitwaro nkamuenda nzire mu nsene hati omushike musendekezo nitugenda atakairo kaikire tunali twakiamire mukasaka orutaro rukaba orwamani mu wana ruwana rokwe dio nomurwanisa kurugane kiro twaisanaga barehembe ozekika muri kiro dakika no sobano kusendekerezo muisike sa mukaga musanje ni muikaro kuona dupagenze musene kumbe mulo and surprisingly nyoka ndo musikyono tuteriye muno
tulatwalirira emirundi nk'esatu anti kandi wakaba By the way, you have the worst experience experience in a relationship and bintu byokwendayenda bino. ati ntya nta Nyonkurozera. no Aina worst experience. muno emirundi Oba bayagambiraho yasettlinga ne bukyali. but we Julius akaruga karana yenda kusettlinga Nyina munywani wange akagamba nti okusettlinga myaka 33. So kebe muho obwire. bati ati nanyo niko bati ati chazino ndibindi Omusajja kutekereza yenda tankire myaka 35. Nogenda igoro aho bo mazire kweyombeka baitu borano kyali mu bujubo kwe yiyo kutwekatweko bwana bwa iwe gurunedi no no kikusigikira but kikusigikira okusettlinga it doesn't mean obo yombekere obo ina stable income oba just okweyombeka oina heavy to mwa settlinga to be responsible as a person. Let me ask you omusigazo mu ahikirire ali supposed kutandika omuntu wena kale a youth you should which age are you supposed to start on tandika gamba tintanke kweyombeka tikiro myaka ate gamba sobole wahike myaka 3 otaina kantu kona koina kali kawe munju toina mu bintu byona ebyo munju ebibya you saying ebyo bya there are people who have 30 years ataina na bintu byona munju kandi nabo kikusigikira kandi na kakasa kwendera kema bakazi aha mu majuga abanywani bayi n'abadopa niho mwayi taina ya but emyaka yokusettlinga mwaise ha myaka 32 andata ina mu rubosi saina na batiro mbotoka boy abakutekeza sajja kufa bimwereza but emyaka yokusettlinga marita teroho myaka because has no age because ataraho abantu abaire nasomera dropping out at senior 4 yagenda yegobwa makanika biki tugeza myaka 17-18 yagurayo yapangisa akajuke yagura obuntu bobo munju hati kandi arononda agenzere ha senior 6 yagenda university sometimes osanga myaka 22 myaka 23 nubo rugira campus hata nubotandikire kuyiya kutozo muri moto kutoka gufunire juka utandikire kuyiya in fact abakusinga oruga campus kandi nogenda mukumuka hato ina kutoza mulimo manya bakuho mulimo manya biki kweyomeka so it doesn't matter but it is better omuntu kusettlinga myaka nikyali ukyali muto okengere responsibility kindi kusinga kutalibaniza abantu bisubiro bina abasayija hata myaka egyo abantu nkabo niba bakyasingire kufunisa abakazi abaisike enda nibazehakana nibafora abana babandi basingle mothers abo kutina responsibility okikenga but as a man buka zaroli musajja kimanye obujunanizi batojja kubuyiruka omusajja lekaga kwangwa kwehaka nenda as long as you opened someone's skirt and you enter draw all possibilities are there for you to be a dad. So as long as you enter row, ebe bitu byokuyaka nabana mubireke banti mwabasigazi. Iwe gurunedu nano oli aro. Abana babando bajja kuletera obuda. Kandi abana muleke kandi buliboye hakano mwana. Buliboye hakano mwana okeyo obujunanizibwa. Amazima genyine nkurakurana yawe. Ebancheke ebire bikira omuntu wena bokekerizo obujunanizibwa na ruhanga kutera omuhanda ogufune sente tinkaraga muntu ayino mwana kalemere abana bawe ati Julius oyikize bana bengate basatu abana basigara bana Julius onikitakana kiesigwa itwa balita tabesigwa taina mwana ahero omuntu wena joja manyiro toli batanawo omuntu wena araba bagabira abandi Julius nakudefendinga Julius akwenda babutebe butema nkudefendinga ngabantu bagabira abantu anyway you guys but it's better omuntu nyokanikira kwa advice ngabana bo bwisiki kuzara buli mwana inaise waye it's also not good nabo tibakienda baitu bantu mabasajja mugezeho muno omukazi rawo muzaide mu mwana okubanza garukoza leo wakabiri araba gama ngu weta sakuzara mbuli mukazi omwana nibabo ngo asamuzalira bararubonka andi nigenda ukana na bamwe by the way there is a friend of mine akagamba kuzara heru kiba kirunge there is a man akabalina abana mukaga bana bo amanyire bana baye
tamanyire kiki kyamwezire mu kugamba kakola abaana banoki DNA test kyonka abaana bakuzira abasomeseze bona bamaze munye kuba abaana bamaze kusoma kugenda kukebera abaana mukaga bona kabalina mu mwana ogwo no muzini waitu Kampala umuzini waitu Mutabiroli abaana abasomeseze bakuzira kagenda mu DNA bakagakozanga ina mbabiri bakababiri baitu kandi abaana benga oba mukaga baitu kandi era omwana asigara ali waawe iyo samukebera omusayo korola nti gukumakinga na DNA yawo nti tali waawe barazilongazo omwana akuzire nakwetata asigarira ali mwana waawe because yo personally hari nyo personally nyina abaana abatali bo musayi gwange but banyita daddy because I take care of them wabibiki bana bangi much as it what tibali balisa wabiki but bana bangi imagine omwana akuliro mu makagawo ne kintu kinde okuba muzaire you can be a dad but it takes a real man to be a father. A responsibility niye kufora tata okuhura no lekansobo okuba muzaire oboka batata wo mwana it's not about blood nikikura abantu bagenda ni bakora adopting omwana namukuza okuba muzaire tikikumaisa musayi okuzara omwana no mukuza nikifoka kifafa kandi owokulize bukuza nakukolera ebintu ebikiri amagezi nakufaawo so obukuba no rayo capable oyina kasente kawe please muyambe yaba abana batakoraki funa yonko omwana amasadisida abana baroho baingi ogenda nofuna yogo no mugaita family yawe let us learn to hope ourselves na nyekyo nike ekintu nyenda nyobo mezi bwange bwona nyenda bwendiba mfunire sente ezikumara nko omuntu nindurangu family yange yemereire nyenda kufuna abana nkaba oiro bad dog sente tizimara anti kando taligambaga nti nyobo ndiba nyina sente bwendigaiga haranja kuyamba kitandika hati na katito ko yona bwire bunu kuyamba chonke kyenkulenga ku maisha buli nkabanyina foundation ya Marite Maritas Foundation twagenda gantu ntukora t-shirt says za Maritas Foundation by the way nkwende kintu kya for those people who are willing to join me no tukoleyo to organizing a charity nkekierereza ntuyambaga abantu that is our aim birthdays nyona samtuga twazitwaraga ntugura abana izantugura bagaga wale iwo kubaza byabana nyonya kiraga zikora ninge ndamwirwaro ali mulo bwana obubo buzairwo okwe aba ali abantu busanga bambi baina abana omwana alikubita kusako yamba so we would buy shop we would buy sugar we would buy ebintu ebiba kusako raki kozesa omwirwaro then obunyabaga twina mu sente ntuyamba habo ati tukasanga yakana bambi kaina cancer nora bambi na mami wa yaho ile yota kainaki sente so those things omanyira tikiendo benne sente nyingi okuyamba you start with the little that you have to hope that okusa kuba nofune mtu arabiri oyino mutima omugabe manti mwe ruhangona inengera araba mukantu akatitoko kozerako you will never lack enyona birthday zange buli birthday yange nyambekinga gashwa every birthday nyagi celebrating aga omasomero ninkora yo charity ekererezi tukole yo charity tukole kandi abantu abakutuwatch twina kutunga either hali tujja ku visitinga oba isomero naka mama Gabi arolera aba Down syndrome and on what kiro kibainayo Down syndrome day ati tukusaka kugamba nkaito kererezi sentences tujja kusoroza zone tugenda koraki esente tujja kusoroza ati kandi kirungi nyonyenda kirungi no genda mwiso ala masomero gali mbyaro ko gali kubi abana bali kubisha takusa nagura bitabu takusa nagura ki anda abantu twina bangi bagure bitabu ntubagure pe so tujja kubarabya muka drive inywena bakutondera tujja kugenda na live abakuturora tubaho live buli anyuma yenu program tujja genda live that is going to be our sim tujja kubanza tujja ku identifying isomero tugenda tujja genda dire mu kyaro ko bokuboine ngo yenkuru bokuboine dosagule bitabo bidokusa enkaito ali na master seed yaho masingi yawo omukazi ogwo bambi she's single handed ayamba abana abataina ababana girohwe tukusagamba like deka tugendeyo twalira abana arona Sophia Sophia by the way arona Sophia ali hano na utali ali imparo alinka sinkumanya nawe think imparo hano nawe ina abana barolera
tukwenda tu like we should help out amanya programs zino tuzikora abandi ne bacriticinga ne bagamba like programs zabo babaza bino na bino but these programs tubamu ne byokwega kuyambangana kuhikira aba batakora no kabyami abatakwesobora so mantimwe nyowe kintu kino nkara ninkibaza you don't need to have much kuyamba omuntu arayamba kandi araba korungi talinda bikanye niko mukazi omuganda kagamba ali oyalitwala bingi teyatukaka ngunyo kandi ndabunda guraka motoka nkombe kenjija kutamuka osanga bazaire baba bakodokere bawoiro get the little you have obatusindikire so hatina officially tukutandika campaign eno tujja ku visiting tujja ku identifying ali tujja ku visiting akati toko ina okusaka tuletera tujja keke ayo kurungi oina yengo yezotakia jware ziri fine omanyire ola kusagamba nyesente usagura dazeni ebitabu usagura peni ebimaka baga ekikakubawo no sobora iwe nayo no tuyamba nete tusobora kuyamba abana bitewe tujja bisoroza nyina abantu baingi muksa bantu baingi abali nsi zairo akasende mukalete tujja kagura mu bintu kurungi kuyamba twalire ya mataweluzi siripazi bigagawale omanyire omuntu bosemeza omutima gw'omuntu abaira takunihira na oinengeri omanye bobo ino omuntu woyambiri atakwesobora bomuhe kintu karora na smilinga there is the way you feel it urobona bugarukire iyo manyire okusemerwa ku huro yambira omuntu wadde manyire bintu abantu bagamba kuyamba ngo inakufuna we should help without expectations exactly if you help with expectations then you'll never get anything you get disappointed ati nyongira gamba abantu ari omuntu wogura nagamba nankanka muyamba manya biki abantu buduruka yamba no nihira nti kanyamba omuntu na nyoto manyali nyamba you always get disappointed abantu bazibu muno omuntu otamuyamba no tekeza nti na wajja kuyamba muyambe and let God bless you period kiwerawo but otherwise ogamba nti nankaka nyanka muyamba takusa kunyamba yamba ruhanga nwara ku omugisa okirekiraho otherwise abantu ba disappointinga biki byona iwe yamba ruhanga ajja kora ajja ku omugisa otesigara gamba nti kamuyambe tumanya na wajja kunyamba God's blessing is not forced tojja kukaliza mukama toli kankayamba nyoko takampaire yamba omugisa gwawe gwija mpora kandi gusakuja mungeri yotakukengera so yesterday nanka kawempe ekomerege nzege mukaruru nzege security bateira abantu we bojenye government tere kure bisani arohonu wa mao kutaba mweto wa mao uta mazongo tu irale kiyaga mbokezi bamudezo naze yabazire kuno mugongo nyarora ndozire na Mathias warukaga nabo bamuteye bamukozere bamuteire mbokezi ebya aganaga mu biuzire afunira obururu bisata bisatu nabona bwingi sana abayire nakagambira agenda kunyegera mukoti sero itugenda mukoti timu nsereko Muhammad nsereko Moses Muhammad tugenda mukoti agambira karota kakengere aragambire tulizira kabaho ima bafeba manjento bange ngo birarata bikengere byo mukoti ni byarakenga but nsereko titaba timu nsereko tugenda mukoti nsereko oye tukulemera nsereko oye baita karuka kawempako I think kusala nikatoleke kitukuolekera maisa 2026 nyibaire kawempa omuntu ataboine karuru wako nebigenzere mu maiso to amazima genyito nekyogenda kituolekeze kintu kinge kigenda maisa yangu kigenda kuba kibi munacho okorora kine kikera ba journalists abakakora bakozere kubi kutera ba journalists aka those people are trying to get information ekuyamba abantu and then nimwe nimutandika ko kandi no murutaro ruwona omuntu omunyamahure wena tiba mukuwata ho as long as ajwaire kintu kikoleke ali waki wa mahore baiti bas emboke nyokerege abamba bateira masasi mu maguru ijwering karura ka video ko goru yimba zogo I think akaba nibagenda nakera hararera he kusemba yera
Amarimba zogo narukora ruhangaina muningo ya mukozere embaza yayi. Abazanka mwogeza de. Ati police kaba nenda mukwata. Naga ateze sibatia. Oje sibatia nakamu. Narukora. Ati imagining mulinga ajja kurayira. Narukora ajja kwemera kwate Bible. Ai narukora. Solomoni resweya. Engera abazapora bora. Iwe abazanagara ate kigambo kugenda kuturu. Yo narukorogo nganda mumanyi. Bari ngaranika muhondera. Umaye baino kiripu bwayibu basaziremu. Munanka kanaka kaba every Friday ananka any TV. Zungururu. Ali yagaye. Maya tuleke simanyi enkejo kutunyumiza tugambe simanyi biki. Beza wenyo okora nyeporanye na police gayo batamugezi muno. Bahagamba by the way mwaka gwaino yasingire mu senior 6. Akafuna 25 brigades. Muna magezi kaba nawo. Then aro maturity yendo zire muaganaga. Aganaga kairi kupostinga nyenki akara na graduatinga na Rukora, which is okay. He has conceded defeat. Yagamba anti Rukora onsingire on graduation. Politics is a Uganda zitaba do or die. You get? Kandi if it fails move on. Kona kaina kubao bakoma buli hangali koma kandi akaruru abakushinga Mungu okukoma kubeho habakini mutera abantu habo okubangu omukuba mutakwenda akaruru batakyora koma murangirire ngwa okoma kuhoyiroho leka kuteka abatukwenda ndani kuleta abantu no kututeka mempara ine hamitima marwaro amazimo kutero mwana womuntu na isanata azairo omuzaire oiro nabo era kikusigikira kikusigikira arona baba ate usanga bigroupe sometimes zibiri uncontrollable. You get? Then ata give you an example mukaruka kawempa ako aro comments ezibabaire ni babaza inti tukwenda kosa by election enu ka trigger manya biki tuhambe government biki comments ziriyo and you think security ebintu comments ikeze just to light tesobolera kimu ati ngwenda bagambira ekimu hakintu no shakola bintu byona bato otabaza ku yo government akuyo government age kuba bageta prison muzee yajakora kyo and every government yona yakora kintu kikusobola to protect themselves losing power no bakuba niwo no oli boda boda na stage yokoleraho aitagabwa president tugende mburango tugambire mpara apartment abakuturora mwena mwebale kukaraoga Kitara TV mwebale kusubscribe nga mwebale kulikinga Facebook handle zaitu muliyo Kitara TV Facebook Kitara TV YouTube Kyomuhendo Julius Twitter zona Kyomuhendo Julius TikTok bambi mwebale kubaoga mfollowinga mwongere kufollowinga abakufollowinga Marita Kifias TikTok buli amuhona nyoko seibareri limuona oteka mebalange no lifuna ona kosa Bad Dog what Bad Dog MC bambi mwebale kutika following antumira abakama bange mparo abakusponsoringa program yaite no mparo guest house apartment. This place is good. It has a nice environment. As you can see, the green nature baine byokulya birungi baine byokunywa bikufuka then a conference hall baina restaurant kwegamba when you're here everything is done. Oborabo gwo kwenda kufuna ekichoka kyo kwikara make take inekyo kuhavinga mu your time. Please guys, don't hesitate to come here. Okwenda kuumuramo kwenda genda vacation na mkazi wato kumanya okuija Mparo Guest House is there for you. Okwenda kufuna ekichoka kyo kwikara moka byama. Atali otoko ne motoka togihura hano. Oije Mparo Guest House apartment tusangibwa amuhanda gwa Masindi opposite the Royal Tombs. 100 meters away from the main road. Guys, please come through, support us. Boka noenda kumanya bikira okutera 0787 420951 and you will be assisted. Guys, please come through. Tugende omukumura tutunge lunch yaitu kuruga Mparo apartments katugaruke
Bunyoro Kitara Development Association ekitebe ekinya kuteraniza abanyoro bona abahangalira mu nsi zaheewo nikikuyikiyaho Bunyoro Kitara Convention eyo murudo gwa kabiri omwaka guno 2025 kutandika n'ebiro by'okwezi 27 mpaka ebiro by'okwezi 29 omwezi ogw'omukaaga omurubuga London ha Grand Safia Banqueting Hotel omutwe omukulu gwa convention eno guli history and legacy the culture and heritage of Bunyoro Kitara nyaburayi wetungire tiketi yawe ha pounds 10 zonka abana bate emyaka 17 n'ogaruka hansi bo bali ba pounds 50 abanyoro nywena halimo kali abanyakuli bungerezaho henyini mu America Canada nywena halimo kali muije twegonzeka abanyoro tunyumira omuziki ku rugombana bomuka abazini bebembeire Fego West Ami Shakur, Harriet Dinkins, Jesse Nectar, DJ Shadina tutabulira omuziki gw'omuka. Tujja kuba ine ebinyumo bingi gamba nka All White Boat Party. Eno kugisasulira just pounds 40 egenda kuba Hakisaro Themes ebiro okwezi 29 esaha 11 za Rwebagyo. Kandi tugenda kubungira Pitt Rivers Museum mu Oxford. Turebe ebintu abajunge batutwayiro nka abanyoro. Kura ticket yawe ha eventbrite.co.uk. Orundi sasura mu banka eri mu mabaraga Metro account number 8926 nkaga na munana asatu na munana mukaga kumanya ebikusingaho bungire kibanja kyaito www.bunyorokitaruk.org abanyakutairemu ensimbo harimo obukama bwa Bunyoro Kitara Armstrong Kigulia HB Hotel ABM Electricals Mika Eco Resort Hotel n'abandi bangi muno nyaburayiwe nkongera kwijukizo taferwa mwijje twegonze nk'abanyoro Bunyoro ni buruga Bunyoro rulimirwange nebale mu ka break bite lunch kitayizire Ndikabezo kunage business. Kyoka mazime njalendi ende wera tusangao katulinde. Atakateka mu Julius ukacheka. Ako dikaida buzibu. Mbara apartment yetu habuli buli shooting na kutufa refreshment. Ongeza ngamemele yangegererwa. Anyway guys, mwebaleyo emere kuija mutafaji kila sone jare mtu araku njalendi arusazi nyona badogo tugira arusazi webazo wenga nabwege bukusweka ego Bunyoro Kitara Convention yo murundo gwa kabiri maka guno 2025 utagifubwa biro kwezi 25 mpaka biro kwezi 27 mpaka biro kwezi 29 kwezi kwa mukaga aho mu UK hotel ya Grand Safia Banqueting Hotel baira babanyoro hali mukali nywena munje tu celebrating heritage yaitu nka abanyoro amuleta abana tubajukiza tubegese kalicha yabu tubegese hali barugire nka abanyoro abana bimuzaliro ku sometimes abanolimi batakurukenge batamanyira abanyoro nibo wasombalete tuongere kumanyanga and of course mu conversion egi twinambingi twinamu na All White Party twinambot cruise twinamu kubungira Pitt River Museum mu Oxford so why not orabo haliho nakali abali mu Bungereza abali aho mu America abali France Sweden kahahona mwijabanyoro to celebrating hamu culture yetu nkabanyoro mu Bunyoro Kitara Convention yo murundi gwa kabiri and of course nyikeza ndamukiyeho Gerard Nyakana team yao yona yokora nayo aba Bunyoro Kitara Convention muri mu gwebale kugurura gwebale muno in the special nyikiza ndamukiyeho Rehema Saba ni kurugaho ali on sazi na ali California namukiyeho na James mtabani wao nawe ali nawe mu US aho baita akasente ndikubi mazimazi mabori na James omugamba akasente ndikubi mumpe ya kasente mbeho enyina abatero ruseke twina na mpenkoni kyokunya kya mpenkoni okusakisanga maduka gona edi mugambire impenkoni ngitwaro mwaye hali Edmond Kinubi mpenkoni bako nda mpenkoni ngisange mwa Edmond Kinubi nebyo kunya byone byona bisange mwa Edmond yaho mpenkoni no mujye nekyo kunywa cyawe kiyaka mpenkoni baboda bakwenda mpenkoni nywe na mtambi ni muginsi aba muno ngenda gistoking aho batu bamanyire mugaso gwa Edmond manyo ina mani gekisajja gakisa matito manyangu muntera selefu nyangu wakumara manyabiki ebyo ndi bukazi ndu mwarumu omugongo enseke zintu warakagwirenge na period zinisasa
Mpenkoni ebimala. Mpenkoni, Onyo obucupa bwawo buno olole iggulu. Mpenkoni byonna ejja kubimala. Byonna ebimala, but it's not Ikiza sold under the age of abantu abatakizimya kumanyisa wadde nikakiza biri byona manya aina kuboko zire ara omusajja wange wenkwenda kuramukiyaho weibara Julius Ajuna Atenyi. Julius Ajuna ali mu USA. Nuwe director wa ekikaleke bakieta pamu kantoze ibara hano nja kulijuka munganyireho webara Julius Ajuna ine ekikaro ky'amaani kyayombekeraho kigorobya kikuraningi bwa Sharif ky'amaani muno kigorobya abana bakigorobyaho Palm Springs Eco Tourism Site bayira bakigorobyaho kikaro ky'amaani muno kya munywanu wange bamweta Julius Ajuna kuruga mu USA. Kikareko ky'amaani muno abana bakuwa mugi kintu kiriyaho kintu kiridwe kirungi muno Palm Springs enkwije yo kyakasatu kiro kyona ndi ha Palm Springs. So abakigorobya nywena nike kikaro bayiraba nkwenda kushima abanyora abali mu nsi zahera abaleta enkurakurana nibagamba ati bakozera kasente aheru oko bati nibagaruka omuka nibakora kasente. People like Julius Ajuna nagati no kankole kikaro Palm Springs Ecotourism ebe kigorobya. Nyina Gerard Nyakana nagamba kakole. Gerard Nyakana ina kampuni Armstrong aina kigulia construction bangi muno aina aroho mnyanu wanga I think Daisy nawe ina bantu bengi muno bakuteka maka sente aroho I think aroho nondi bangi muno abana bakora kasente nibagamba leka bakalete hano omuka developing hano omuka because ati bunyoro omuka niho mwaitu so bokuba kozira kasente oloko aheru oli munyororo ko aheru kama ni invest here you get so kama ni invest here habukwa bunyoro hate kuzire engudo nungi tuina amasanyarazi tuina amaizi tuina bulikimu any business can work. So bokuba ina kasente we are encouraging you to come and invest here bunyoro hano. So kwenda kusima inywe abafaini mugamba nti you are coming here to invest akasente akikiriyoni nayo nkuramukizo mazira kasimi otantera kasimba tujja kubaza ha maisha utrore nanka mwana ono Jene aina concert Jene aina concert baitu Jene nkusabire ompereze platform tinkumanya abakota tera Gicent ni wakubimara byona King Gicent ngenda kwa mu inbox yawe within no time mkono peze platform. You guys you should support Bunyoro talent mostly especially abakazi mutuweze platform naite tuolekea aliki talent zaitu show yaye ediyo on Saturday May nkwenda girora hano Gicent akaranguka ukasasulira sebo nyina kuinviri box May 10th 2025 ejakubaho ima live in concert akoloping. Jene is one of the talented abana between hano. So meanwhile abamparo apartment si ebyo kuli ababiresere finally soko recording abantu rulengeri bali smart mutrezengeri smart baba smart tukaba got organized baba smart muno onu bamweto akweyanjura onu bamweto murura niwakira kutuma hano mubaza mabaronu iyo niwo. She's called Mrs. Irene and this is called our chef, number 1 chef, Mr. Elisa. Hati nyomu ndetraka soda ka Pepsi atika twefu yeho tray zawe zigale jumbaba mpara apartments ebikozere ona tankire ira koraki laita to muhyogo wake mujanja kusara cyane baite byokulya bintu bingi muno wewe bingi muno oli mtwalire kule hati binu babyata batate ati so yajja kurubata kurunga rusa ziba nizindi kubi ziba nizinanka nizimyora obambo ni suma badi dogo bitakuliwa ibugwire yanga bukoma
Taka buko mataka kwenda. Taka kwenda. Aliwa standard. Erowe Julius watakunyongera. Taka kwenda. Nombi hiroma. Hati. Jene. Waliodomero haneri kamurali. Jene mtamba kamurali. Teri kamurali. Jene aina show ya yegyo. Jisenti ukangamba kundeta ndange. Nkulinzire kusasula. Baitu abana Jene is one of the talented guys. Ora bazate bikwata gaine. Bikwatagana ati oyina ebintu byoleserege bino banzo tusoborole ora bitusoborora nolya malita ndeka male kubulya baitu ati atujja kubaza kintu lya shone agabo kwa shegenda maiso enamba Jisent Kantagina kandi ngiki ngagi kuhanyongi ine nyowe ngine namba njagikuha atafayo msevinga dore binyamsevinga njagikuha Movit product Kenya teno hali Kenya kanire mukyala program ya show emerere sero obuzibu bojenye Julius akulya atabuka takia ati ura nkoleke ati bine bitukulya babiyeta bata butakuli bujungu bushikirwa omwana katalete soda yange baitu ukubaza mutindiki baitu nayo pambana notoza obulimo wewe abugigi bwa musobo no pambana kutoza obulimo Julius tubaini tukyabaza ha shoya nanka tugibalizeho Jisent njamusin aina kusasula mention ena Chonga nabantu abaku investing Mbunyoro nka director wa Mparono agamba nti no yaleta kasente yakateka hano omuka home is the best osagenda bulaya osagenda nka baitu mukasigala kandi nabalina yo bishosho ebyo mutatinaga kurumba abantu abalina companies okusa kuja no gamba Mparo ngana mube one of the sponsors mugenda kuba halefo ntubabazao oiro hobuzibu bashoziza abashoziza ezikusinga zabanda ba mukana zija on short notice and yet company enkote zikusinga zona tizikolera on short notice zendo ozihe proposal like ni habura gonze nemyezi mukaga ubene mukyali kiringana ngene ngeri bakora show ya babitu segyo gimanye ya celebrating 10 years bakatanka gi advertising over dihi but still now Twana Mountain otete ndino zonka Twana Mountain opena niyo otalesera obelesera Nompa peps akanyo niyo sabireke atasigaye sodake nyompa Mirin ndeta Coca-Cola okunywa naiwe Mirin mojo tuli Mparo guest house bino byona ni baba kubikora nyoti nkiyahijja tokiyahijja nsoka kumaya kujani bweni inyo na balakitara mbere bayikudu nyekasi nayo gonze no gamba nyo kara ni following program yaite no bambe mukutugaza mu amani tugaza mu amani kandi enye mukusima tukwikara nturora ngeri mukwikara ni mukoraki amanyere ensobi tukoze biye bakakutuma ekyo butajwara mpale ensobi tukoze eriyo kuleta emmere nutakamazire sho no tukulya nyenjale mbaire kubiweho bayonda ndole ni nkaba imwe banti mabako nsala ngani mungamba betu kyalojwa ile mpali bambi mubireke ebintu ebyo
ozege kusomesa abantu. Kalero tu by the way buno buntu mutabwebwa. Wadde ntulya. Kalero tujja kubusoomaho. Ekikenga katumalirize kulya. Nja kubegesa. Bano bazaawo ganitulya. Utandike ho. Mali. No bazaawo ganitulya. Ate mukujuka the last session kani bazaba nabo bwisikia bagenda kuruga mtoyi no rugayo ine kisu. Oba no jware mpali yawe ne idagura hagati aho no sangare hoki oruliro. No sagambo hire. Nizire kuolekya buno buki. Nkujuka nimbagambira abakwate brush ne bakuta hagati yao. Nkuleteide kuolekya bu panty liners. These ones are called panty liners. Kana akantu kano kaisa naka mini pad. So okakwata no kaburot no kaina kaka kambole ekizu toleke mulingo bakateka yo yabura tingwenda kusinsa kandi okusisa tuzege program koleki abantu yenda kulijja kabole kizanka tuzege program kana kantu ako bakabikiza hampali oba ati nja kuolekya hananka hampali animal bakateka animal hampali moki ate no mwana na wakasisikara ruhanga wange so this one is called the panty liner okarozere kana kantu baketa ka panty liner enu giheze wa kamera Bon appétit, apoyo, bagamba bana. Chefelisha, webale kufumba. Panty liner. Bali akoteka kula boko bana ngenda padi tifagi. Hati abana bobukazi bede kimanyenda abagambe. Bobishike. Abana bobwisike. Kandi bakitaka panty liner, okagina akantu kano hane nyuma hano. Kandi akantu kawura hoti. No kaikaza hagati na hagati yake. Empali. Na animal. Mai kagenda animal yenyini. No kaikaza hagati na hagati empali then nokora kino juara. You keep changing this. Ati kanu kaba sticking out. Kanu kaba kakastika kwa takata mpali. You change this one like in a day. Ne wokuba no karaka kozere katanikire kuiragura. Obutonya tonyero. No kayama katika ina kwikara yo muno. Then nyakuletera no nakabo no wipes buno bu wet wipes wikara butobere muri mamaize. So if you go in the toilet okamara kusensa. Okay, simuze toilet paper. Okwatakana kantu kaba kali wet. No yama. Nibo bwalidi paza ikara nabo. Buba burungi no mutu boba no tuya mu face. Na nyonka ntanke kuikara nabo. Buno bu atinda gamba. Buno bu wipes buno. No rususuru ikara rona ni ruhere. Kana ka wipe tikakora mbakazi honka no musaije. Atutokurora ekintu tugerza kuoleke omugaso gwa kukaroze. You can see my hands are dirty. Ka cleaning engaro okusaka cleaning some face. So when you go in the toilet you use this one and clean yourself. Lipazabo itabu wipes. Babu wipes bono bwenyine buyambaho muno okusagena na hantu abuge nyoko kulya batali na sabuni. When you have your wipes you just clean yourself. Bo are very strong. Kano sigaroli no boyana kurungi ni boyezo mubi omubiri. Bono wipes ngo dorengeri mbanyira gwire ngaro chonka iwe hano kuzirora zibaini skoraki nzera. But this one proves you wrong nukolekya ngo bayirokoze oira gwire. So those are the importance. Kandi buno bu napkins bo baburungi. Omwisiki bobo rugire mu periods. Ntokorora soft care biro bino pads za soft care. Zikuteramo buno buntu bu bonus. Omusayo gusemba yo toli suppose gujwalira pad. Kali tubaze tuti. Omwisiki boba no ruga mu periods. Omaze periods. Obo ino rusuru kuruga mukanda aliye bizibizi bikyakora bikiyaije. Arimuka kyo kujwara e pad enkoto. Ojwara kana akantu nekono ikarote ireyo. Atako tikajuba. Kajuba nako nikikoro na kajwara no kaihamu. Ona kumekinga shwano rangu kaikire obwire kachafara wakajuramu no tekayo kandi. Batiko kaina kwata animal kati. Ibara liri ndi kugambire ge muntu jungu bakulieta bati ali nyebere bati nyebe ekinanka kikenge okikenge manyawo dibaire oregano ongora oba ongora something not ongora engora oregano manyo oregano
Era we wakugambira Julius ayinekisimu. Anyway, ibara esimu yange zimemba ngenda kubagambira ibara lye kinyama nsunsa ababaine bakinkaguza. Batira batita bakimanyire mu rujungu. Anto akiri bokiteka muhali ya YouTube ibara lyake bakusa kuletera the photo of it no manyani kyo kino. So briefly, that's what we wanted to teach you about the hygiene of a lady. Aba bayron to tula nanka tumali program tubazao bakabane batukaguza obuntu kana bakwenda kumanya bikiraho mugende ha TikTok tujja kuba na live yaitu ero abajja genda kurera program live ejja kubekozere ehoire tubaho ate kandi katukibaze in advance mube mukimanya buli butubayo na show yaitu tubaho na session ya live no buli kya katano saha musanju tuba live at TikTok Julius Kyomuhendo Bambi, you guys, you always be there tubantu ega bintu bingi mune butamanye arabanda bakunyita gasenga. I'm not a singer. Tindizenga nyo mundeke mutanteza nantu akubalize experience. Yes, and what we are talking about is about a girl's hygiene. Okuboyota general knowledge. Tibikwe tagobe senga. Bono nubo wipes. Ewe Julius. Nyona yakwegeza Mavogaro panty liner. Bono nubo wipes. No musajja abasajja mwina kuba nabo mu motoka. Okusakomekyana no yendaka kukiko mu motoka omu. No mara no muhereza nakoraki. Na yesimura kakusakora nkenkumbi. Awakategeera je muri. Kati abande ebyo mu motoka omu. Kandi bisa ebyo motoka mayikyokora opakingaga mu public utapakingaga rubaju abantu balawo bali bangi muno ye parking awo emirimu eboko muhansi okenegenda maiso badogo dibyayende ebyo chuchu nyingi atinya abantu mukurangu nkuzoka kurungi nabire baitu still ngwe chuchu nyingi koka kole cyo buchafu buyizire kaha ati munanka mu musana guno tosakuba sikini ya itaina mpaka echuchu ebaho ati niko ina kuikaraga nako ata abasajja mbagamire mugaso gwako oine motoka yawo sakune kiwa maritao kya bwangu noenda kwegonza no parking no mnanka omutto no gusa wansi bomalo gusa nga omumaze waka you tell get there abamu bakagamba ngubo obwagule motoka baguzire ne lodge murundi gumu abatakya ara basajja mu town era ogaye lodge tizijja kugwa katala ndagwire wewe mu town yana chuchunyi lodge zijja kugwa katala okuba emotoka aliyakutina kwekera bya kandi ebisaye nabyo bitange kola nkeroje kusanga ebisaye okusanga gabantu motoka ba parking ire mbisahe ali mama is it dero boma noenda kenga noenda kenga boma genda saha 3:45 mukisaha oboma ex wange nkutumiro haka experience ka boma ko kamanira boma egyo boma te yangu hire kona kibasamani anyo boma tinkalira mugani kama atijo kole mbinyumira oiro onkimanyire aukaya ever gone there usanga hali Namba sasa ni bakakendeza buli sports club nekyako mbesa abayo sakasi baina abasuma baba bayingi during that time kandi nabakazi abazalire mu kisawo mu muli bayingi abafunire endaze kisara munno ganyo wewe na ex wange twarugaga mu katu planning lembe genda kwesiyobera mu kisara mali ngutu ku experiencinga kamukekole ebintu wewe mukola muta we experimenting mukanyumirwa mparo gesa osimwe bale muno thank you so much twara bino thank you so much ati netumija kutaga obuti obuti ati okurora mparo gesa osente ita haya under one management musakurora ganyonye nkani nyoni nyikarawo tugira msaijo ndo amweta Mr Fred soko jobuzeko ku bantu bafe wani tasa kuija okuba oti abantu kwenda kumara kumara gama hijackinga yapangaga tasa kumara gama hijackinga omusajja so adam side onda muta Mr Fred
na waba okusakuja no lemota sangiro no sangawo Mr. Fred. But it's all about Mparo Guest House. Apartment. Ati tugende mu live ya TikTok. So tugimazire. Ate bisigaire mubisange ha live yanka ya TikTok nsigaire nkamarita MC Stroke DJ alongside Bad Dog International hamuna Julius Kyomuhendo omulisa Accident Ntimba Mkama wange Sky meeting kula mukizo mpaka Bait Sky okabaza nawo bano badwani na Sky akangamba tulinde oguno omwezi guwe tutandike atujja kwechanga in fact akangamba tugende yo naduka tujja genda ekiro kino kale mubaye mwikale kulungi mebale kutuwatching ali tukatandikire baito teba ku subscribinga channel yaitu Kitara TV otulakinge na page yaitu Kitara TV ya Facebook na personal handle zange Julius Kyomuhendo hona ojja kuba nonyina aba Kitara FC success to you nisama ankole boys Mbarara City FC bye bye Kitara TV kwegesa kumanyisa